Hii ndio ilikuwa siku kamili ya Stella kurudi Kenya. Jamani nakumbuka. Yes. That's the song. That one. By Freshly Mwamburi. Oh yes. Kukaendaje jamani? Sasa rweporo gihoro wariri. Kada ihoya de tindo cio the Freshly Mwamburi. Akedindo ciake ciothe atware ngero. We. Maju. Yes. Gisi kuini keho. Nigetha githie giuke na miaramano. Makiatia makure. Maomoke. Yes. Andu marigagwo kaya ndoya nikimekire. Yes. Riu uguo ririkana muthenya ucio wa tariki 17 mweri wa gatano ri. Aririkana to ni acokaniririe andu makoya namu. Wow. Kari wendo hia natia. Makoya shato. Yes. Na atumia na waina nduraga na mahoya oya gira muthenya uyu. Magithie kiwanja kia ndege matunge u. Ya Stella. One. Yes. Maikarete oro hau acokania andu nginya cia manu amureu akinya haha nyina wa Karo ni tukuhoya wigirire rwimbo na mutikaine ruru tuinaga rwa kawaida rwa ngatho ici ni turuinite muno ngatho ici ndacituma iyo ru no muine ruru turaigua rugibiririndo Maikarete oro guo ri muikithondia yes kuria ndege-ini ndio mekuma mu Japani. Oh my goodness. Na kana kahana muikioneka mu Japani. What a disappointment. And that story is very relative. You see andu ni magi gatiriri mugikona mundu kigwatari ni akiwendo ri athie mayulu ri chances yake gucoka hariwe chitiko siguru mamadi. Actually, flow ya ya three. Let me give you the flow. Like kainire hagu. Yes. Let me give you the flow. Mundu athie majuri. Ona ne muhoya nake muno. Agitua guthie. Yes. Wakwa nginya mahoya ni warabanga as the guy, especially the guy. Remember the na mazoka. No muye tu ngithie murimu. Ohoteke kanu. Especially gukona mutia te muraika ni you see he miaka mukinya no athie na acoke one na mundu wa kindu 16 mwina miaka mwina ciana igiri ithatu ati no ri wati ni ndi muradate akwira Kenya bethi kuria njoke you will not pick it from where you left it iganera etekira ni athie akinya ri uigua agithie ndege-ini sasa imagine ndio tunapita Burundi. Pilot amesema sasa ndio tunapita Bermuda Triangle. Nawe kuria ground. Wamesema tuko tu babe. Ndio tunaelekea. Mmoja pilot amesema amechange route kidogo juu kule Gaza kuna vita. Update to kuna real time. Ode. Akinya. Akakwirona ni ahutire. Yes. Akinya muthenya ucio ngima selfie. Akinika McDonald's. Iona burger za huku. Mugathi muthiete uguo. We ndogo shasha. Sio mia cia mbere ciga nona video call. Nena ka nyama tutumia kiratu kwitwa maju. We nawe no. To hot pants. We nawe no komodoro ni bando. Never had a Wi-Fi. Ade, the video call kinyo tuko. Video call. I miss you so much. Ebu nyone uko naishi. Agwenda kitchen babe. Ebu nyonyeshe nje uko na maneiba. Wani na mieri yeri ri. Very loud. Well, okaja kwa uketa WhatsApp voice call. Otire video leke. No kaigwa. Hey, imagine kwa nimelala. Sema. Uko poa Mashaki wacha mogoka. Mieri yogadie kuderete. Igadie kuderete. Ugakinya handu gani na mieri kumeta no etandatu ri. Murari riu na chats. Na riri, can't talk now. I'm busy. Hidra ugatumiro emoji ya ruremi. Umanye down ya haba. Mundu agacoka na Mujapani wake. Uthio gumukira niire. We okahura gatuthimu.
Ugekagira ma status igoko. I miss you, my love. Oh yes, I hope you are really loving Westminster. Why? I hope Ohio is treating you well. Na ni ukanda taisi ndio ikoraga sikira andu. We, my babe, eja afurori. Yes, kwa weja. Riu no egire dikiuno gwecoka guku nyanya. Wakirirwo. Makai mundu waku ni muthungu. Bora digithiai. Mundu waku ni mzunyi. Ewa mira jamani. Gora mundu angithie majiu kariganirwo. Ati break ya beria hau. Majiu ti busia. Oh my goodness, wenye waliofanyiwa kama Stella ama Stella tafadhali wacheni. The tale of tarehe 17 mwezi wa 5 andu ni mariritaga. Amodo ina story yake twere hari akameme FM official kana 20014 na poleni sana. Kuti guti kitu kiruta mwiki waku ni athire maju. After kitu 3-4 years ri. Wewe ukaigwa na mihuhu mucie. Dada kwera. No kaigwa tumia ko ni maroni makigura marigu makura acia. Ekura rosia weto. I tell you. Kwigangara kigosho Monday. Oh yes. Na tutana ikiria murato wa kameme kayo kamwe nge kuririkani